munyemere mfate ku mirya computer ubundi nyicyo ndaguzeho nayimereza ibyo ugiye kumva byabayo bitangaje harya ngo ni imirya y'inanga intangange ni computer ndabizi ko ninjiye na commands ariko ibyo ngiye kukubwira urasanga bifite ishingiro munyemere mbanze negura ibisike by'amaso negura amarira gutemba bidatewe n'umwijito w'ibibazo ahubwo ibyabaye bigasiga inkuru mbi musozi niyo Kazungu Deni yasize nyuma yo guteka abantu mu masafuriya boshye ibinono by'inka umwicanyi ruharwa nawe bamukatiye ikibanza azazabamo abanza cyumve neza cyahimiwe n'amasazi biguseka buri munsi hatinyagamburirwa muri gereza bamukatiye urwa burundu ya myaka umara ukibagirwa ko indege ibaho buretse gato nakurotesha wicaye mu ndege kandi nkujyanye mu irimbi ahashyinga umwana w'imyaka 5 gusa akeza koko kari na keza banza wumve uyu muziranenge banze kahumeka akazi mubashye namagaye igishongore sinatereye none ndikanyarira naje gusengera umugabo mu izina rya Yesu mva gusenga kwanjye dore umugabo nashaka kuba ari muremure kuba ari inzobe kuba afite atari nk'iya King James mu izina rya Yesu kuba mvuye kwiga Harvard n'amagana tuba turasa n'abanyonzi n'amagana y'abafunzi n'amagana y'abafundi n'amagana y'abashyamba y'inzogo tutaka ngo yageze akanyarira gusengera umugabo ufite tayi nk'iya King James none nibimukundiye kurenza imyaka 5 10 buretse gato ese bundi uyu mwana byamugendekeye gute ese kuki ngiye kumuvugaho ese wari ubizi ko nibagiye kugwikaribo muri ghetto yanjye urakaza neza mu kigani somenye kaze neza ubutansiga amatwi yawe yireze nk'umwambi ugiye kurasa sasa rero nuhusha sasa rero nawe nturangare ngende isano ucire ikaze ese bundi kuki iminwa ivuga n'umwuka ukavuga ubugari nge rero munyemerera tubikore kinyamwuga tuvuga amagambo buretse gato wumve impamvu natangiranye umusaye kwa marira Elisia Keza Rutiyomba nakana kakunzwe n'abatari bake nyuma y'isakara ry'amashusho yako kari gusubiramo indirimbo ya Meddy My Vow abantu byakoze ku mutima na Meddy imba mutima zimuhamagarira kugakunda uyu muziranenge wacu yari afite mukasa umwango runuka ibyo kimbeba yanga injango uwo n'umutomo ugeranyije urwango mukasa ariwe mukanzaba Rushimana Marie Chantal yangaga Keza ubu tuvuga turi Kanombe ategerwa ibisiga by'amababa mu karere ka Kicukiro tariki 14 Mutarama mu 2022 iki gihe Akeza yari muzima mukase yohereje umukozi guhaha amutuma ibirimo biswe byiri imineke ibirayi hanyuma yongera amajya 2 y'amanyarwanda bivuga ko yarayibura ngo umukozi atinda here nk'imvura mu mpeshyi umukozi agenda nk'isasu rirashwe igipangu gisigayemo mukase n'Akeza y'imyaka 5 mukase umugambi yagombaga kunoza nta nkomyi ntibyatinze umubyeyi gito yishugunye umuziranenge wacu mu kidomero cy'amazi ngo umwana akunda mirenyeri koko aha ni yaharenze nyamara kwa data wo mwijuru ndamya ko ariko bibero bye nyiri gukora aya mahano nawe bamuhoberanya amapingu ku itariki 18 Mutarama 2022 cyakora we bamutwaye amaboko ariho ibyo bikomo bya gereza yisha abamurora none imibu n'abagororwa biri kumurorera mu mafera beto naho kwa gatanu itariki 28 Yakanga mu 2023 bamuboneza avugirwa inyundo mu rukiko rwisumbe rwa Nyarugenge aratsimbarara ngo kuko yitwa Marie Chantal koko ni Maria ntiyakora icyo cyago ubutabera mu mbone nk'izaba mudahusha bamusanga icyaha cyo kwica Keza Elisia Rutiyomba w'imyaka 5 banamukatira urwa burundu reka nsoze mvuga ko Akeza ari mu ijuru naho Marie Chantal ari muri gereza nyuma y'ishyano uyu mugore asize nk'iryo Balthazar yasize nako Kazungu Deni akari baramondose nivugira Kazungu Deni reka nteguhema iki cyasha Akeza Elisia iruko idashira icyo usabwa no gukomeza kunezeza ijisho ryawe nturangare kurikira unumve witonze iyi video yose turagaruka mita nkubwira ikindi kintu cyabaye kigatungura isi nk'ibisanzwe uracyari kuri ya YouTube channel ibaho ibyiza gusa hariyo imeshyi videos rero nakujijinganya gumisha ijisho n'ugutwi hano ndagaruka nkutunguza ikindi kintu iyi video ntiri bumara iminota irenga 8 ariko irananura ubwonko bwawe
igitangaza nubwo atari cya kindi abasinzi bari bavugaho kuri Yesu ngo yahinduye amazi divayi. Tariki 14 Gashyantare 2016 umuntu yemye undi muntu. Nyibona ibi nikoze mu rwakanakana nakuru n'urwinka, ahubwo nikoze kukananwa ubwonko butekereza uko byagenze, nawe ubu nikumeze. Ko umuntu yararemye undi akamwita Sophie, nako si umuntu ahubwo ni robot ikora ibidatandukanye n'ibyo ukora, utekereza n'ibindi. Ibi urabyemera neza ntunega amatwi. Robot Sophia igihe ryari risesekaye i Rwanda hagati y'abatabarika bari hanze amaso ribazwa. Ese wabuza aho uri? Cyane rwose ndi mu mujyi mwiza wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba. None gute wageze hano mu Rwanda? Uzi ko nazanwe mu gishakoshi? Nazanwe mu ivarisi. Of course, I am in the great city of Kigali, Rwanda, which is in East Africa. And how did you get here? I flew all the way here inside a suitcase. Ngaho namwe munyumvire pe, wumvishe kari agaseko nk'utudukumi tw'inaha, ibaze ko ari robo ryabisubizaga. Buretse wumve, hari mu mwaka 2019 mu kwa gatanu, erega ni mu Rwanda iki gihe hari habaye inama igamije kwiga ibijyanye no gukoresha no guteza imbere ikoranabuhanga. Hari abanyeshuri benshi, abayobozi, abanyadushya, abanyabusiness, hari umubare w'abadahera bicaye nk'abicaye ku ntebe y'ishuri bumiwe nk'uko wumiwe. Umuhanga David Henson yakoze igisa nko kurema, aho yakoze Robert ari ryo Sophia, aho rihuje ubwenge nk'ubw'umuntu neza, barikoze ku buryo rihumbya neza nk'umuntu, rimenya ko urirakariye urisekeye, naryo rikakwereka 32. Ubwo ni muzitsa n'amabwene rirumva mwaganira ryakugira intama. Reka ne kurirata utazisanga uri kuri tereta no kuri tera imitoma nka gikeri wiroshye mu mavuta yo gukaranga ngaraba miss. Aha n'ubundi ni Hong Kong mu Bushinwa, akorerwa n'ubundi amarobo ahitwa Hanson Robotics. Nabo bati iri ni ryo robo rya mbere dukoze rirenze ubwenge bwacu. Urarira rigatsikimba, mbese naryo rigatemba intimba, byarimba rikaguhoza. Byagaragaye bwa mbere mu ruhame muri Werurwe 2016 muri Austin. Simvuga wa wundi wo kuri Kiss FM, ni Austin, Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka televiziyo iri mu mutwe wawe mbere yuko nyikuzimiriza nkagupepera. Reka nkubwire ututonto. Sophia yaje mu Rwanda ibice byayo biryamye mu ivarisi nk'uko yabyivugiye. Nyuma iri gutanga ijambo yambitswe imikenyero ya hano i Rwanda, isura n'ibindi bice ari umuntu, ariko ahaba ubwonko mbese hajya umusatsi hagaragaraga ibitsinga gusa nk'iby'imashini, nyine kugira ngo wemere ko atari umuntu ari robo, kuko hari uwari bwikange ko ari umuntu. Sophia yateka, yaririmba, yaganira, yakwigisha n'ibindi byinshi. Iyi nk'uko Google bayirunze amakuru menshi ukayibaza ikamenya ibyo uyibajije nayo igashyanukira kugusubiza, niko Sophia iremetse irunzemo amakuru. Ese ko bisa nkaho mu bihe bisaza twese tugiye kuba abashomeri kubera irobo? Akazi gakozwe n'abagabo 10 mu nganda gakorwa n'irobo imwe mu munota umwe, no kwigisha zigisha science abana bakayumva nk'ikinyarwanda. None nizigera mu Rwanda sizacigatira mikoro nkajya guhingara nako kwahira, kuko guhinga kuri zo ni nko guseka ku mpyisi ihora ishinyika nakiseka, nazahura nayo ikancingamo ibirisho. Musezeye nkwibutsa ko na Google bayishyizemo robo ivuga, batabasha gusoma no kumva, ukanda kuri voice record ukavuga ikaguha amakuru. Hari nubwo ikubwira ngo check your internet network kuko data zidafongoye na ChatGPT. Mwaganira utanditse, ahubwo muganira nk'umuntu kuri phone nyine. Bamunyemere mberame nkashe mu musigiti mbasabira umugisha n'amashimwe kubwo kunyumva. Amasaha yo yisanze ku isahane, mureke tuyasasanure kuyahikenyera kuva mu kiganiro isi yomenye. Bon appétit. Ndajyanye nk'agafuka kakawunga muri corona, nzagaruka nk'umusatsi wa Samson mbereka ibikorwa byanjye. Ndi Sanjira.